Građevinska operativa akcionarskog društva Đerdap usluge renovira pešačku stazu oko Velikog jezera u gradskom parku. Deo stare ispucale betonske staze zamenit će nova dužine 890 i širine 3 metra, debljine 12 cm, armirana žičanom mrežom. Investitor radova vrednih 10 miliona dinara je ogranak EPS-a Hidroelektrana Đerdap 1. Hidroelektrana Đerdap pokazuje izuzetno društveno odgovorno poslovanje prema jedinici lokalne samouprave, naročito prema opštini Kladovo. Izgradnja šetališne staze, investicija vredna 10 miliona dinara je jedna u sklopu investicionih aktivnosti koje su predviđene na teritoriji opštine Kladovo. Evo ova staza koja je bila, videli ste u kakvom stanju u proteklom periodu, da se betonira, da se privede nekoj nameni i da to zaista bude ugodno mesto za šetnju svih Kladovljana. Saniranjem pešačke staze rešava se dugogodišnji problem u zoni gradskog parka. Rekreativcima, međutim, povremeno nevolje zadaju i česti kvarovi na delu rasvete, zbog kojih je šetalište uglavnom u mraku, ali i za taj nedostatak postoji rešenje. A mi moramo prvo da se izvinimo svim građanima Kladova zato što ne želimo sad u ovom trenutku da uložimo neka veća finansijska sredstva u održavanje ovog sistema sad, jer idemo na LED diode, dakle to je neko osvetljenje koje je mnogo bolje i jače, do promene kompletnog tog sistema osvetljavanja u opštini Kladovo i ubrzo će javno-privatno partnerstvo da stupi na scenu i da napravi prvi korak, tako da ćemo u nekom novom ruhu dočekati proleće u Kladovu ovde. Nadam se da je ovo najava mnogo bolje i kvalitetnije saradnje sa Hidroelektranom Đerdap i da će to vrlo brzo uslediti. Mislim da trenutno postoje izvanredne pozicije kako lokalne samouprave, tako i raspoloženje na Đerdapu u kontekstu normalno ovog novog trenutka poslovanja Hidroelektrane Đerdap u okviru EPS-a, ali se nadam da će mnogo dobrih stvari u narednom periodu biti urađeno. Rekonstrukcija pešačke komunikacije omogućit će bezbednije kretanje rekreativcima, ali i đacima srednjih škola i stanovnicima kladovskog naselja Pemci, koji šetalište dugo 1080 metara redovno koriste kao komunikaciju do centra grada i svojih domova.